Каде е идејата за ваква иницијатива и што всушност сакате да покажете со ова? Pa naš cilj, zapravo cilj Vijeća za regionalnu saradnju sa projektom uličnih instalacija je da u gradovima regiona na neki način stupimo u direktni kontakt sa građanima, da dođemo do odgovora na pitanja kako ljudi žive, sa kakvim svakodnevnim problemima se bore, da li imaju posao, da li su u mogućnosti da plate račune na kraju mjeseca, kakvo je obrazovanje, po kakvim cestama voze, da li su u mogućnosti da putuju. Dakle, to su ona pitanja koja će nama kasnije biti neophodni inputi pri kreiranju naših programa, naših planova, kako i na koji način kroz regionalnu saradnju, kroz zajedničke projekte Zapadni Balkan uvesti u Evropsku uniju, ali nije više ni to prioritet. Ono što mi želimo je da prođemo kroz proces koji će nas dovesti do Evropske unije, kroz projekte koji će ljudima obezbijediti bolji život. Koliko gradovi, koliko države se fokusu? Ulične instalacije su sada fokusirane na 6 gradova, dakle Beograd, Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Tirana i Skopje. Konkretno во Скопје? И Приштина. Какви се впечатоците од денешно излагање тука? Zapravo Skopje je treći grad u kojem radimo instalacije, dosta smo bili već u Podgorici i u Tirani i imamo vrlo slične reakcije pred sam projekat, imamo vrlo slične reakcije novinara koji kažu, znate, mislim da ljudi neće biti spremni da govore. I onda se dešava upravo suprotno kad instalacije počnu. Dakle, ljudi zaista žele nešto da kažu, imaju nešto da kažu, imaju predstavu o tome kako regija treba da izgleda, imaju predstavu o tome koji je naš put, koji je naš zapravo ključ uspjeha da bismo nego za 10 godina, odnosno kroz strategiju koju je Vijeće za regionalnu saradnju pripremilo, strategiju 2020, kako dakle do 2020. godine da se nađemo na putu i da otvorimo vrata bolje budućnosti. Jer to je ono što mi zapravo želimo da kažemo, da zamišljamo bolje sutra. U Skopju smo naišli na predivnu atmosferu. Ono što nas je jako obradovalo, na jako puno pozitivnih mladih ljudi koji znaju koji su njihovi problemi, koji su došli i konkretno rekli naš problem u obrazovanju. Ja sam studentica Mašinskog fakulteta i imam objektivan problem s tim da na našem fakultetu nema dovoljno prakse. Mi smo bili u Sloveniji, vidjeli kako u Sloveniji stvari funkcionišu. Nas jednostavno smo dovedeni u situaciju da izađemo sa fakulteta i nismo osposobljeni da se bavimo onim čime treba da se bavimo. To su stvari sa kojima mi želimo da se bavimo. To su projekti koje mi želimo da realizujemo. Između ostalog, naš primarni zadatak je otvaranje novih radnih mjesta. Do 2020. godine imamo plan da otvorimo, imamo ambicije da otvorimo 1 milion novih radnih mjesta u Zapadnom Balkanu. Međutim, kad govorimo o obrazovanju, onda želimo da budemo dio projekta koji će kreirati obrazovni sistem u kojem će mladi ljudi na prvom mjestu imati kvalitetno obrazovanje, a na drugom mjestu imati planski pristup obrazovanju. Šta to znači? Da ćete vi danas upisivati na fakultet one ljude i kreirati kompetentnu masu, dakle kompetentnih stručnjaka koji će za 4 godine kada završe fakultet imati posao. Дали тоа значи дека по завршувањето на оваа иницијатива ќе излезете со конкретен план за тоа што би требало да се... Tačno tako. Dakle, mi smo prošle godine, strategija 2020 je usvojena 2013. godine i mi smo prošle godine predstavljali strategiju i rekli, ok, strategija predstavlja to i to, usvojile su je ministarstva, odnosno vlade zemalja članica RCC-a, a ove godine ono što radimo je predstavljamo projekte. Dakle, ne fokusiramo se više na priču, naš cilj je 1 milion radnih mjesta, nego kako do tih 1 milion radnih mjesta. И сега знам дека сте биле претходно во 2 града и уште ги немате сублимирано податоците од анкетите, меѓутоа вака првични информации, дали ги имаат исти проблеми граѓаните во Скопје, во Македонија? Identični, dakle, problemi sa kojima se ljudi suočavaju su isti u svakom gradu. Problem nezaposlenosti, problem nedostatka novca, problem loše infrastrukture, problem lošeg obrazovanja, problem nedostatka investicija, svi problemi se svode na isto.